台湾心看世界来讲，国际消息，乌克兰国家安全局昨发动代号是“蜘蛛网”的秘密行动，先将无人机在神不知鬼不觉的情形下送入俄罗斯的境内，虽然呢，找机会发动这个技术，操控无人机升空，卖出一张现代版的木马屠城记。这乌克兰有公布战果，讲炸毁俄罗斯上无41台战斗机，而且大部分是高单价战略轰炸机，加一寡预警机。俄罗斯的国防部虽然无讲详细损失，不过俄罗斯的媒体有曝光，差不多3成完成的核战略轰炸机被人摧毁，也是有叛去。一台细只无人机为火柜飞出来，随飞到天顶吹不飘，无一搭久啊，附近都紧就被扣绑。乌烟瘴气到天顶，乌克兰这场走纵5000多公里的空袭行动，锁定其中一个所在，就伫咧俄羅斯附近8架尼欧的8架亞空軍基地。Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая. Стратегічна ворожа авіація. 烏克蘭公開影像會當看到 FPV 無人機毀掉真濟台俄羅斯軍隊的轟炸機，現場幾望煙散霧。停佇咧機場的武器都安尼扣烏克蘭的無人機綁架密密麻麻。Загалом в операції було використано 117 дронів і відповідна кількість операторів дронів працювали. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базувань. 烏克蘭細隻無人機無在調配上遠，先怎被告俄羅斯的？原來烏克蘭國安局先將無人機藏佇咧貨櫃內底業戰，用卡車載到俄羅斯各地，就親像是一場現代版的木馬屠城記。烏克蘭地下工作人員拍開卡車門，操控無人機無佇咧驚破壞俄羅斯軍隊的重要資產。Готували операцію більш ніж 1,5 роки. Планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. 這場號稱蜘蛛網的秘密行動，烏克蘭講毀掉俄羅斯4座軍機場和41台軍機，大部分是高價值的戰略轟炸機和預警機。俄羅斯國防部協調回應，敢若幾台飛龍機墜毀，無人員受傷，已經抓到幾多位嫌疑犯。Well, if you're going to supply them with weapons, we continue to be part of the aggressor. And he considers this a proxy war by NATO as well. 6月7日開始，烏克蘭俄羅斯兩邊的官員會伫咧土耳其舉一擺談判，前一天基戰書烏克蘭俄羅斯第2輪的會談應該無好配。Hello， 我是林明瑞。想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定我們華視新聞的 YouTube 頻道。